Dans le livre Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, arinha gati itara. Anaha benabu, naguahanya. Le agambutin numalali, aba melahure chuni bena nuba, nebeluruba lumong, aba meneigi luma, hou ligiame numa. Beti bulie igua ubou ago abaharinya gungriya niwandali ni bagari magua gili bugi unu midibade nalu Beti bulie igua ya ubou ago abaharinya gungriya nawiwandali ni bagari magua gili bungi hunu midibade nalu nira liya bungi ubo nadanya tebe nirbanigi abu adaраnuba nebeluruba tidong banigi ni chuguba ibagaribo ni chuba darangilabo darabe benanuba nira liya bungi ubo nadanya tebe nirbanigi abu adaраnuba beluruba tidong banigi ni chuguba ibagaribo ni chuba darangi lebo darabe benanuba nira Beti bulie igua ya ubou ago abaharinya gungriya nawiwandali ni bagari magua gile bungi unu midibade nalu nira liya bungi ubo nadanya tebe nirbanigi abu adaраnuba nebeluruba tidong banigi ni chuguba ibagaribo ni chuba darangi lebo darabe benanuba nira nira liya bungi ubo nadanya tebe nirbanigi abu adaраnuba nebeluruba tidong banigi ni chuguba ibagaribo ni chuba darangi lebo darabe benanuba nira darabe benanuba agamba belu malali bungiu darabe benanuba agamba bela guaru bungiu darabe benanuba darabe bena nira darabe benanuba nira darabe benanuba darabe benanuba